Mayang Bukrumzari adon ibir impact news ni Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butarm okchari ngasi gi khwaidagi chawba news natrag event ama oiriba ko gi Mayang Imphal da kanglup ki oiba charang na natrag irang tholokpa yabgi akiba ma Manipur gi miyam da thoiba sigi matang da aduga Manipur pumba hariba sigi aranba paw sandoga Manipur da irang kanglup irang sagatana gi matang da khanane nigudam tangasi impact news ki studio the links ndole birabasi joining us tonight on Manung Hutna All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee AMMOCOC ki Housing President Oibiriba ko Oja MD SIRAJ AHMED ni hamata Oja SIRAJ AHMED Putaram Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us United Committee Manipur UCM ki President Oibiriba ko Oja ELANGBAM Johnson ni Oja Johnson Putaram Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. And also joining us All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee AMMOCOC ki Hana President Oibiramba former President MD KHEIRUDDIN SHAH MOIJINGMAYUM ni akoi Ojasi Jesse ILPS kisu hojik ko convene Oibiri Ojani Ojabusu Taram Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ato Oja han question si open Oja humna anytime to kumir pa ya to boy Oja SIRAJ AHMED ki lecture ke Oja ngasi ki laiba event hai tar ngasi puto laiba thoning da to dosi hadar matang hoi kanglu ki irang tam sagat pagi mami ema taraiba masi tadana bos at the same time tongan political parties civil society organizations so appeal torokli adubu ngasi ki thodok tu koi police na su duge administration na su khara makai di control torgo hoji hogi ondi leri kari habini waja hoji leri situation si makhata na karam mongda chanlaga phani khan bi masi koi ge leri civil society mayam da so koi gyan taminabam darkar lei aduga koi gi praja sing so koi gi nakan ani de leminari ba kanglup ani praja sing che phajana gyan taminar matung da koi phajana junction minaragadi soidana masi solution purakani habe thajab lei aduga government gi side ta su masi mohoina achauba daitaba lawbu darkar lei moi policing gi responsibility phajana lawbu darkar lei hurale heraga su adraga kanigumba mi ema heta hat pa habe se yadaba maramdi ain leibani na ain dubu ngakna chatpa habe si praja singi mathau suni policing na su ain ngakna ba praja sing da masi gyan tahan ge da me haba aya pin tawjen okay police na su leba ngak ko lora na miyam si gyan tahan bo mathuk tari adu mob justice sai besi di heta mob justice ne mi bu heta hatok pa hai bese masi ai to hanning de masi maru na mob justice thok pa ne lowi adu na masum ba masi angang ne aidi harbe mi sing chi adunga mayang phada thoiba thodok si sina tab atopa su thok bu matam da soi khoi mob justice ne ta mi mo me ta hat pai base masi tawbidana appeal tawjari hai okay mob justice ne maru ina ko gi root cause masi degi horpani mob justice se koi lotion ba mathok ta habani Manipur da di koi democracy chat pale ba am gi sarwa mo oibni na democracy chali ana lenari adubu Manipur da for the last many years mobocracy mob ki chanabi se labra habi am chawbo question am lari but tonight hariba mobocracy si and tawrasi masi lochalaji haibani adubu matang sida hujik lai ba ko gi community koi communal oiba wakhalo nama sagana riba singa si irang kha thoki ba phog si koi Mayang palgi maru ina masi hauki ba march koi april thasi tarik tarita Mayang palgi yang bi garden da koi nupa macha ahum si gari huran ge tor metro hulal mi haibegi wahau da mayam na mob justice torga phubadi ani ma lekhidabni amana yamna sathi mongda like na ga leiri bani hujik si aduga hariba thodosing matang da JC against the death of MD Farooq Khan aduga MD Saddam hariba mio ani sine lekhidis anga ada chai kuri thokolom dogi maheroi gatani aduba hariba JC na su ngasi haitare ngasi pung trani phan gi tediam lambida kogi maya lambida ban kokhiba aduga mu ngasi ahing dagi matam gakte bita khodi hariba angang ani sibu mob justice torga hat khibada natraga phubada sikhiba missing general missing se masi masa khangdoga chairak pidri phobudi matam gakta ba Manipur gi general strike sanction gani haibagi Manipur pumbagi lathokhi basu lere kari happening is hojik lairi be irang khara saganari ngai sida mu bansina mo kogi gi maida thau hajen ba haibdo thokadori bra kari happening oja KHEIRUDDIN dalak chagi aigi moloina ngasigi asigumba mob justice tawri ba mi sing city pende ta sengbadi mob justice hengalak le bese government gi daiti yaudaba khuda ki oiba makoina action taken lowdaba maramdi hojik akhoi gi yausangi
थबल चोंग चटपदा अंगांग अहुमगी यामना मार्च के तारीख कुन मंगादा यामना खोइसाउनरब प्रजा सिंगी मणिपुरी इरम सिपाइदा मणिपुर मैतै पांगल इंडिजिनस पीपल सिंगसिदा मसिगी लोइसनदबगी छात्र गवर्नमेंट द कयारक हन्ना मसिगी जेसी न मयाम को पीग्रेब मेमोरेंडम क्याम को इंफॉर्मेशन क्याम का स्वाइसिदा इन अमुक लाक्चनिंगी बेते अखोइगी लमदम सिदा लेमिनरिबे सोशल सिविल सोसाइटी सिंगसिसु अखोइ मसेन पुनछनरगा मसीदे सॉल्व तौनना होना हुदबगी ngasi asigumba dasasi tabani government na so amadu athubada lawjal hudaba ngasi gi strike se ban se assembly da commando na paisa lupa lakh taruk commando marina lupa lakh taruk 2015 da lahoraga adugumba du case tu ngasi phawba manipur government na madu waroisin puraktabadu na maram waraga ngasi thawal district ta aduma mu yaure adugi asawbudu su ngasai gi hariba community sida oire then amuka ngasai tangkun manga yausang gi tangkun manga da amuk thokiba angang satra oiriba ahum muji मकोइना हाइबदा घाटी द लई है याम सीरियस इंजर ओइना लईबसिदा मदुगी वरोइसिन नमसु अखोइसि अमुक पुरक्तबा हारिबा जीएससी सिंगिना पेपर द करिदा म्याम भक्सो हाकफ्रे अद गवर्नमेंट नसु मसिगी याम थुबा एक्शन टेकन सॉल्यूशन दु पुरक हौदबा देन नमना अखोइगी प्रजा सिंगी मरक्ता सीएसओ लईरिबा कोइ सामक्सु मदु सॉल्व तौनबा अकनबा खोंथांग अमा लोखल हौदबा चुमने खितंग यागद्रा हाइबगी जेसी अमा नि मा नाकल लोय लैरिमिने फमिनगद्रा लैरि लोकल एमएलए सिंग मिनिस्टर सिंग कंसर्न मागी मागी लोकल एमएलए सिंग अदुनसु हारिबा पोर्टसे ताइसिनबा याबा पोटनि हाइबा यामना अर्जेंट पेरत्ता हाइबे थौदोक्तुगे अदवाइदुदसु ताइसन बिदबा मपु पांदबदौन तौबा अदुना प्रजा सिंग सिदसु मोब जस्टिस से हेंगलपनि सिने ने नौजरी मपु पांदबा लॉलेसनेस लो लेतोगी ममी तारक प्रजा सिंग दसु रेस्टलेसनेस को जस्टिस फंगोइदबनि अखोइने जस्टिस प्रैक्टिस तौरसे हाबगी वाखलोन से लाकबनि अदु मतंग सैदा ओजादा अखोइ हाजनिंग से ओजा जोनसन द लाक्सि गोजा हुजिक बंजु ngasi ahin ong yai degi matam kaktana haidi hairiba chenaba missing si phagatri baudi faruk amadi sadam bu ko mob justice toroga hapada chen missing du phagalaga cherak pidri phawbadi sanction gani habi wafum si lakpasina hojik hairiba thobal district ta CRPC ki 144 ki subsection 2 chalai raga lere aruga wangoi subdivision na strictly yum dagi mapan thokpo yaro habagi curfew ki lauthoki balari Imphal west disina sumba situation sida manipur pumagi ban taruk taragadi manipur pumbada कोई मसाई की कम्युनल लोई बगी वाखल होने कितने संदोक पदा मतेंग पांगने कम भी प्रकार है नहीं हो जा आई मसीगी वाफम से आई लाक्टिंग है तो चौराक वा आइडिया में कोई नहीं ना हो तो भी याद अब हम ले रहे ओके से फॉर एग्जांपल हौजिक मयांग फन की थौदोक से इरम सिफाई की से है पल्ले इरम सिफाई की सीधा कोई की साइट में कोई हाइदे कोई मरुपनी ना हाइवे तारे को जाने ना साइट की वाफम मयाम से थमीरे अरे इरम सिफाई की स्टेटमेंट अमुक थोलकबदना ngसाई angang singsi antecedents whether they may be student oigera oiroira kaigumba khara tawrambadegi madugi move amna tanaraga moi fubani haibegi statement sima thole re even aina manipur gi chief minister oire sing khallase natraga aina kanagumam oire khallase ba kanagi one of coin ta doise now for example sarkar si asona kan gi wata grabra for example haujiki koi mayang Imphal gi sisu samana eba case haidi side animaki अखोगी वासी कर्मा लौदोइनो हाबी क्वेश्चन मार वर्जन अनि नि थोलेबा अर क्वेश्चन नि लाइदि मसिगी मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन दि कैनो हाइ मतमदा से फॉर एग्जांपल आइगी केंद्र आइगी लेकाइ सि कैसमदों एलांगम लेकाइ सिदाइ सिदा घटना अम फदब म थोय थोय बिस नुपा म चेनरे मागी कै हाइनि रेशियल बैकग्राउंड सि नत्रका अखोगी एथनिक बैकग्राउंड सि मानदब इवन अखोई मसेल ओइरगदि तौबा अतोपा म ओइरमगदि कमाई तौगेदा सिगी कल्चर अमा अखोइदा तपना तपना आई लाख उब्रान खनबे वानिको मसे तसेंगबदी अखोइ सीएसओ लेइबा मयाम अखोइन इंटरवीन तौब ngамदबा से फॉर एग्जांपल से हजिकी केस इन मतांगदा से मैतै अहुमना हुरान बो ओइरमो द सेम ट्रीटमेंट विल बी मोइद सु मेटेड आउट टू अदु एग्जांपल पीगने हेबा बामो लेकाई पीगनी अदि कमाई तौरा वेयरएस मी अमगी एंटीसीडेंट से थोकरब इंसिडेंट मथंग द फजना मदु क्वालिफाइड ओइब मी ने न बुखलगा सुमु लाना दोइने फॉर एग्जांपल केस मयाम मणिपुर ले वेयर इज रेड हैंडेड
कोर्ट तौबा से सन हुरालमदगी सन जिंगा चलमबदगी फारा कान नोंगालकान तौरुरे इट बिलोंग्स टू अतोप कम्युनिटी मोरमबदगी अदुगी कैनोमुस लैयबा अदुना राइट मोमेंट ता अखोगी सीएसओ लैबिरिबा अखोगी स्टेट लेवल ऑपरेट तौबिरिबा अखोई मैमसने इंटरवीन तौननबगी रूम ममा से फॉर एग्जांपल अखोई हुजी अखोगी कꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯀꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗ ꯊꯝꯅꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯃꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯦꯟ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯩꯅꯀꯣ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯥꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ गाड़ी मांग मीसे ममांगई फूरमी तौरमी मोद सिबनाब तौरक्ट्रेब अदुबु ngasi मसीगी लेवल ऑफ टॉलरेंस से प्रजाद लेट्रेब वेदर कनानो कोई खंगरोय मैतई ओरसु हुरालमगदी मदुद मंगोन चैथेंग पीबा हबसे मयाम सी लंबी दे चलमगसु असि कदोइनो गाड़ी हुरामबनी हायर चंग फुदोरिबा ना अदुगी कंडीशन सिदा मी मयाम की मोब अमा लाए मरमदि सि करिगिनो हाइतारगदि मसे अखोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खरसु लेबा अखोई लेकाई थोक्तारगदि अखोई लेकाई कैसामतों अखोई लेजिरिबा अखोइना हजिकी मीदो खरसु कनो तौनबा होनबा तारेबा यदि मंगोंदा मदु तौदनबा नंग पेनलाइज तौबा अरे नंग कई मसुंबा सोशल कैनो मना हेंग तौतारगदि नंग नथक्ता सि दोसासि तानिको हाइबसे अखोईगी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से कलाई चखरगेबा मी एम पिन पॉइंट तौरे पुलिस थमरे पुलिस सिनबुन लोइबा नतेब अदुना अखोइना थमजिंगबदी सिदैसिदा अखोइ तौसे हाइरगदि whatever incident do a thief must remain as a thief masi huram madudi huram oinu thamse aduga maduda mob justice to budi ekhoi noine bak thingse aduga mangonda yamdrabda chahi tra ngati chahi kulla jail thamse thon humse adugo mado hayeng madugi version madugi verdict to lag matamda laikai na khunna kankhanna gumse on the base of ai aduni akhoi na hand tong chana regadi lebak si mangane ba na sigi fibum sida leiba matamda di akhoi na haije ningi na ngasagi khoigi main ngasagi say for example investigation tawse hai ka di culprit che faren khalase na sagi incident to general mi victim login karo mangon da fachana interrogation tawse ba police ki tawum to ko ai matung to tawse hai kana adu su tawdaba adagi ama su tawdaba version jene potong tong ba marakta ngasagi people to people engagement to the pura vacant orega leiba aduna same case tu na मसीगी फिल्म दा तुम लेरगदी समनदबिदा हुजी बन लाउसंगरे नाउ अनदर मसी प्रोवोकेटिव ओइनिन लवेबा आइदि मरमदि करिनो हाइतारगदी सी द सेम टाइम हुजी उखुई मयांग इम्फाल की जेसिना हाइरे अंगांग दो सात्रदी ओइरमबा याय बट ही इज श्योर ए थिप हाइरे मरमदि गाड़ी एक्टिवा दो मंगाक लेथिएगा इल्ला चलमने हाय मोय हुमना अरे मोय ngasi स्टेटमेंट थोलखरे नाउ सीगी फिल्म सिदै सिदा if aina government orgasu akona civil society orgasu yanaba ma koi kamai leidoino yanabam leise haitargidi asing budu puthokbudu di ekoi ya adugi version chase okay asing bu puthok about the koi community line talk share asing bu puthok si huram buduri huram amoina treat toksi at the same time miyam gi mob to di mathau ta de madudi isagi thaulati habine to mob si yam kana toksalakpanina matang sai sida mob justice ama lakpasidagi mayam si upai lene to bani but angle se mob justice tagi hoji communal lom da sakib koi proof ki oram badagi karigumba handaki koi brahmapur aribum lekai bamol lekai gi koi Imphal municipal corporation gi chairperson gi yum da bom long gelamba mi jing do pharaga mayam chana phui si hoda bai wa ka tani phui adu kanano release li phugi banate at the same time garanu midang koi thangmai ban koi laren hanjam lekai sida rims ki superintendent की युम द बोम नो जरक मदुस लेकाय म्याम संगना फारा फुगी फुबसे चुमे हम तब मोब जस्टिस चुमे हम तब अर फुबदा थोरै मिसिंग से मैतै कम्युनिटी के दुम ओरमी अदु सेदा कम्युनिटी की एंगल यंग फुगी बसु नते कोन खांगपै वानी अदुबो हंदक की मतंग सेदा कम्युनिटी अमद लाय हाइबगी वाफम सु हाइफे यरकुम तवी करी कमाइन रेस्पोंड तो बनिंग ओजा ओजा सिरा मसे कनो निदा खोइ हुजिकी मोब जस्टिस हाइबसे होय कम्युनिटी एंग फुबदी ओरमदब जाय अदा हुजिकी angang sing amadi hingori ko moi krai de no hangi hai first ekhoi chu pet paw ma lojaba krai de no hangi lilong de ni hai badagi e adu noi gari huram na tra har ga phu ni hai bani moi na ri moi angang sing gi version ni se ani imdi si gre ko si dring e da su moi mi wari chana wari my family gi moi nu mi si dayo hai bra ka no gari yam ga chat khibni moi gari si khaktani atai gari moi hari ba nu mi si da su police na gari chu lokhatte hai अखोई मिसिंग कंप्लेन तवी एफआईआर लौखट पीते सिने लाइव पॉइंट से मोय असोम द पुलिस त मोय हारिसि अदगी गाड़ी सु लौखट लमदेब गाड़ी सु लेरमदेब मोय गाड़ी हुरालम हेजि गाड़ी सि
पुलिस ता लेगे दम है बने अदु से लेरम दे है बने अखोई की मीटिंग चलगा मोई की मीटिंग चलना रुरेबा अखोई आई सामकुदी यावरुदे अतोपा जेसी की अतोपा कंगु चलना रुरे अदु मोई वरी साना काना हारिबो पोसी गाड़ी लेरम दे अदु हुजिक अदुना मरम मोरगा गाड़ी हुरान बनते हैबगी मोई लिलोंग हाय मफा हानादी गाड़ी मांगी हाय मफम सिदा अंगांग सिंग सिदी मफम दुदा मोई गार्डियन सी एंग चंगु बने हैबने अंगांग हिंगौरी अंगांग सिना हासिना अदगी चंगु बसिदा मोई कराय देना लिलोंग देनी हैबा लिलोंग देनी हैबदा लिलोंग सी लोइना मा गाड़ी हुरान बोइना उबै भाप त फुबै मोंगनी हैबगी वखन्नेबा टेंशन लम लाखना खरिसे अदुदी तौबिगनु हैबनी दा कोइन हाइजरी अदि फारगा खराब फुरा चैरगा पुलिस सिनरमगदी मदुगी जस्टिफिकेशन फंगमबसु याय हैबा ngasi miyamna hori isi horom da yaय हैबा अदुनी दा कोइना पामिदी जस्टिफिकेशन लमा मो तुना जस्टिफिकेशन पुरपदिंग मोयबा आइन पाइरिबा पुलिस दा सिनरगा मोयगी असेंग मदु करिनो पुथोपम दरकार लैसिनि दा इन ओके असेंग बदो आइन पाइरिबा मिसिंग दा पिरगा तो हम तारगदी हेना जस्टिफाइबल ओइगदबनि ngasi लाइबा खोंथांग सि ngasi लेरमिबा फिल्म से लेरमोद हाइबनि खनगदा वाफो मैम ले जरे तु मतंग सर प्रेम तलौजगे ब्रेक तियाम थोंजरके इंपैक्ट न्यूज मेक ताद्रोले After the grand success of previous year exam, Delta Tutorials for CBSE announces Foundation Course 2016. Admission open for Foundation Course, a class starting from 1st April 2016. And also Novodaya and Sainik Special. Special features: provide full printed study materials with probable questions, only 30 students per classrooms. Focus on result-oriented and knowledge-based. Regular test series and mock test. Available van service and hostel for boys and girls. For details, please contact Delta Tutorials office within 10 AM to 7 PM. Kwakatel Airport Road, opposite oil pump. Welcome back. Atom ning birse Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM. Thasi ki tarik tareta Mayang Imphal gi Yang B Garden da kugi gari hurala mi habigi wahok da angang hombu mapam madugi miyamna fu badagi anga ani laikhedre Saddam amadi Farooq Khan hariba chahi kunithok lumdugi anga ani laikhedre anga amana yamna sathina propatagi yamna aruba condition da hojik laikanari aduga madugi makha chatharak point hojik kugi Mayang Imphal area da communal oiba purup marakta amaga misunderstanding tongna irang lakpagi nungnang ba ma tholoi bisi matang dani ngasi khana jarmi bisi adu matang si daina oja KHEIRUDDIN da lakcharing is oja koi manipur da lei khundaminar le ba matam kuin da le minari ba koi purup cha sing si punna le minada badi yaroi misunderstanding di adum yarokani handa ki su yauri adu karamna masri da hojik lai riba situation si da hoje banju kausalabni na horen dang dagi hayeng ayuk nongalak bas da karam makalgi anoba nongan ba amala kaduri bina masi ing tappa mo oigaduri bra kaino da thawal sector budi 144 CRPC gi 144 chalai gare rago wango sub division da 144 makada akoi ge stricter oiba hena strict oiba yumdi ma panthok ya da curfew thamjang gare adubu masi thamta raga su banju manipur pumada ko bani na manipur ga to mafam da masi gi effect amala kadra haibagi nungnang ba amaso damak leri kari having oja hayeng ayuk se nongalak pada kitang peaceful armone khan bi brana traga masi america di mejau bi rupi mong le dujala ai ngasi mak sport to da changjaru re maitai gi group ta so ai wari sajare akoi JCLPS ki team ma punna changjai ai ke moi ba di IG le irami aduga han bada de khoi chang bada yamna akoi gi chaminari ba colleague phawba police ne changanu haibagi kitang irang du chauthorkadra bangam chida noi chat pa khot pa chi kitang lek phi che ai na pangan gi de changbada masi kesu kiningai oite maitai gi de changbada aikoina kesu kiningai oite as a brotherhood lairiba port se aduna akoi masi changbada ninghan na ba yade aduna akoi pangan gi da hamba changchira maitai gi da hamba changchira haidana aike moi basi dai haijai adu pangan gi de changche lao adu de changche ai mang tharaga dum chale ma kappa ga lao ba ma control ma'am tore ai fazana especially moi the request away request or matung moi normal noire matung the wari shanaba matamda makoi gi su blame ma'am ka police ta su tawi police na lepaga nakan de gi nung thara I haiba foreign against dum khanara bani na magi haining ba dum hainare ado khoi haire haujik ti madugi hauki ba punna mak tu tokthok piro haujik te khoi leina da ba yade ado gi representative phara ngang bada yam phajaba yaure
आइदे हौकी बाउ करे हयेंग दे को यंजांग ला लगा चामिन गनी युम थंगनरी बनी तोंगान ब नाकन नाकन दगे अंगांग ज्ञान तादबा नॉर्मल नोइदबा एब नॉर्मल लोइबा हौजिक से गुली चावा हिदाक थकपा फॉर एग्जांपल ममांगी कोई जे सेल्फेस न तो बंदुदा कंट्रोल गमकदन आई शामक थोगा आई शादा बो बहायेबा नंग कनानो मसक खंगदे कोई कार पुथु हायेबा सुंबा बन तौबदसु मसिगी एबनॉर्मल नोइदबा मयाम को थोगा तौबा अदगी हुरान ब फाबदसु फाब मतमदा हुराल मे खलगसु फाब मतमदा कोईगी लेकाई दुद लैरिबा सै जोनसन साइब ना आइबिगिबगुमना लेकाई दुद लैरिबा हल्लमन पाली है बेसे खंगनबा डिसिप्लिन लेहनबा डिसिप्लिन लेरक्तबा अदुना नेबा मोब जस्टिस मयाम खक्सु अदवाई दुदेसु फैक्टर अमो ओयेबा अदुना एनी कम्युनिटी द धर्म अमतना प्रोफेट अमतना मी हालु मी पुल्लु मी की फत्तब तौ हाइरम देबा मस्वाई सिदा इन लाचनिंगिम सिदि मान चचरिबा फ्रीडम ओइबे धर्म दो मधु मपुंग फारक तबदगी मियोइ बेसे क्वाली मधु की धर्म दुद मपुंग फारक तबगी मगुल खर चेला अबा दुन मरम ओरगा असिगुंबा एबनॉर्मल लोइदबा मी इंगोंदा डिस्टरबेंस पीबगी पोछि लाकपनी अदुबो अखोइ खुदिंगमक हौजिक सिविल सोसाइटी मयाम का कुमदना खोतना लेकाई लेकाई दा हौजिक तौरी थोअब मतुंगदा लाल से तोइने थोअगा सिंग इ हाइबदुनी लानमीना अदुना हौजिकति खरा मखैसि मसिगी प्रॉब्लम खरा लाबनीना अखोई सीएसओ मैम सिंगसिसु पुनछलगा फमिनरगा मदुदे सॉल्व तौबदा इदी याम लाइना गवर्नमेंट की माइगैदगेसु अखोई मैम फमिनरिबा इंटेलेक्चुअल सर्कल लैरिबा पुनमक्से अपील तौमिनरगा याम लाइन सोल्यूशन पुरकने न लवे अदु बजा अखोई ऑनलाइन मीडिया दा तारेने ऑनलाइन दा फेसबुक कुंबा तोपा अखोई तोमान बसु सोशल नेटवर्किंग साइट सिंगसिदा माइनॉरिटी सिंगसे मरोइना मुस्लिम सिंगसे टारगेट तौरे अदुगा मरोइना अखोई सेंटर दा बीजेपी के गवर्नमेंट लापदगी आरएसएस की अनौबा कोई स्ट्रेटजी की मतुंग इन कोई माइनॉरिटी द अटैक तौरपनी गायन मणिपुर दे अप्लाई तौसलेसे मसी अदुगा लान अमु हदी मकरी ग्राउंड दगी ngasi सिचुएशन ला इबनो हाइबदी सुमन पंदना ओनली अटैक तौरमे अ पर्टिकुलर रिलीजन की मी खरदा अटैक तौरमे हेदना सोंदा संदुइसे मसिना मरम ओइदना कोई मणिपुर दगी चखिबा मपांदा लेबा मिसिंगदा अमुक मखा ताब हदी अपोजिट की रिएक्शन लाप यावी ममीसु हाइपे तागुम तवी सुंब वाफम से करी रिएक्शन ले बिजा करी कमेंट मसवाई सिदा ngasi मग कोई फेसबुक कुंबा व्हाट्सएप कुंबा से थिंग बियो न गवर्नमेंट मा गेदा कोई अहान बा कोई हाइजे यामना अदुनि यंग साइ हाइसे रूमर लापा हौजुमा ngसाइ कोई मैतै की सिदा फंब मतम द जनसन चाइ मैतै अनि खक साथी खोंलांग खोंदगी मंगक त थौरी न पुल्लग चिंगरे न हाय अकोई कन्वेनर तंजिना मासे बो सुमाइना मैतै म्याम सिना पुन्न हाइरक पसिदा आई खुदक्ता ngसाइगे मुस्लिम कम्युनिटी की माइगे सिदा रिप्रेजेंटेटिव लाइरिबे सिंगदुदा आई खुदक्ता फोन लाइन लवेबा लोमन तमद मदु करी बमत लेते रूमर नेब से कोई चपचाना खंगएबा खंगा अमतुंग द ngसाइ मैरा पाइबी सिंगसि यम सावेबा अदुन मरम वरगा अचोब इबन आई फाउद ओ येंगबदा मियंग सि यम लान उनरेबा अदो फंबदा आई फाउबा यम सेंगना आइगे चमिनरबे कॉलेज के इमाइबेल सिंगना फाउदा आई तुंग रेडी तौसलेबा आई शोकी गद्राइबगी याम फजन ngaga होनरेबा पुलिस की साइड की अंडरस्टैंडिंग द मनुंगदा अदु कोना अदुम पोतो आइना लाइन लौरगा सेंगतोकनर मतुंग दति मोइ नॉर्मल ओइरेबा अदुना अखोई सिविल सोसाइटी लेरिबा अखोई खुदिंग मक्सा मसिनसु ज्ञान तादबा एबनॉर्मल ओइबा मैम गुली चाबा गुली योनबा स्मगलर मैम से नकर मैम से मसी अचोबा अवेयरनेस मै कोई यम फोर्सफुली अथुबा मतम द पीबे दरकार ओइ अवेयरनेस भी मथौ ताय अदु मैम से अवेयर ओइदबरा हैसु लोय खंगी सब कुछ जानता कुछ नहीं मालूम लोय खंगी अदु कैम तक खंदी हवी मोंग दो जिक्से दुम लेरी मणिपुर की मियाम से हयेंग तौदरिबा बन सिसु बन तौरे करी की दमत तौरिनो दि खंगोय लोय थोलकनी अदु अरा अरा पद अटैक तो बजम से सोइद्रबनी ओजा जोनसन दलाक ओजा आंगा को मरक सिदा के हाइ जाउ की हौजी अखोई बन से कोई जेसी द सो कोई आइगे साइट के आई अपील तौगे न खल्ली मकोई सु उनगे न खल्ले अखोई के चैराउबा गी फेस्टिवल नमा हंजित लेरी चैराउबा से अखोई की मणिपुर दा इंडिजिनस फेस्टिवल हाइतारे चैराउबसी यामना कैदौबा मणिपुर की ओइनदी अखोई हाना ममांगै की वरीदा पांगन सिंगजु वादा वापल द लेबाक हुंजलगा चगेम चाइथोगदी वापल उरु फैगा आइदना मयाम तौनरमीबा अदन मसे अखोई सरुक याबनेबा अदु मसाइ सिदे करी हंदोकपा याबा बनजिगी अदु सोई जे सिदे ngasi mak ai अखोई की प्रेसिडेंट गा इबानी अपील तौजगे न खल्ली अखोई की हारिबा बनसिसु जे सिदगी हंदोकपि याना बाकर ममोंग द करी प्रोविजन लेगे हाबगी मतंग दा ओजा करी वारी सानबी के हाबनी अदु मतंग साइ सिदा अखोई रेडियो दा टेलीविजन दा नत्रगा अखोई अचो अचो फंक्शन सिंग दा चही अमगी नत्रगा
marak marakta sporadically hingminasi akhoi an isai sakpati thengna jai adubu tasengna karamne hingmina gadri hojik lai riba mongsida hingmina tabdi yaroi for the last so many years akhoi se coexist torga lai riba adu hojik lai ba situation da time to time marak marakta sumba makal gi crack haidra khoi community gi marakta he thokpasu yauri chekhai rak bajoja jajo se laksani ngi si masi karam mongda hingminasi akhoi hairiba isai si natraga wahai pareng kharasi action da translate to yani kan biu masi ai wakan da di masi gi habi hambi wafam se lak tring ai da hayeng gi ban se masi koi hojik ori situation se gi ora kan da koi mai kai de masi handon janinge okay masi mayam nam de masi na hayeng provocative he na oi gi dana hai asaw yu mai cha ku mayam yong no rim ni ko dei sok pa na ba song mu no yong no ra bani na madu hayeng madu gi kai no ma soi lakani immediately madu ban doi di mai withdraw to hon janinge adegi amon second point ta say for example hoji koi gi se lilong hairaga why public na suspicion ama lai ri si kai gino masi lilong si say for example lilong da lai ba mi si afa su lai so many koi gi chang law mi su lai whereas adubu lilong haiba maming je hek pan matam da mingon da ngasai gi feeling of suspicion ama phawre kari gino ta gi mamang da thoke be incident mayam sina sum masi gi kano si yem kan da di lilong si da sam element khar di lai re masi gi se say for example masi ekoi na kamai to raga lilong gi praja sing si ga pul la kan masi amtang akoi sengdok pa changbra adegi lilong do phat lilong ming chendana ba tawri se si aswai gi elected leader mayam lai biri ko adegi si so mayam lilong gi jok ji lai re ado lilong si da kamai to dana mayam na su kam na suspicion na ma lai no haibe gi pura ma thok lai aduna maram warakan da samna ai chumna ai chacha bas ai kaino to bo chatpa matam da ai ingon da bo samna hai da ai lilong gi yam chamja ba ai je regular businessman mo ka ai bazar chapa da ingon da bo yengba hawra ne ba adun oitare di some suspicion fishy things are going around lilong do tawle re adegi plus case farak pa khodi mak se lilong gi connection je somewhere khara di adum kanu le mari le re adu oitare di social responsibility question do se lilong gi adwai area do gi praja sing hina koi team mam se makan amtang taw se haibra okay akoi adwai do phajana amtang akoi sengdok se haibra adu ai do the initiative to akoi lomina raga di masi gi thabak se once for all akoi manipur gi oina akoi leimina ko ngatani na plus akoi gi communal harmony haibe se akoi laibak si gi principle ne ba communal akoi gi kaino da akoi gi cart politics akoi chatlam taraga di ngasi akoi furu macha akoi leiminari ba akoi mitai bangal kai ka leiminari amta leiram maroi asa uno noi takai na adai amana amda leiram maroi adubu mase ngaktna lakne ba adu ngasai gi praja singi level of tolerance kanai da no mai khoi si khang mangam gi ama hendurak tana tawre ine ba aduna mase akoi jointly collectively ko akoi leibire ba akoi stakeholder mayam se punna koi people to people engagement da mi sing khara element khara leibe sing je rowdy element sing je fajana one time oina tang okay lotion mathok ta hamne swachh bharat campaign ama mathok ta hamne mata cha su adu ta seng na amor ka seng to mo ta masigu makal gi social koi phatta ba hai tare society da kaining ha posi lok thok mathok ta hamne adu bo haina wafam su lai all generalizations are false including this one कोइना जनरलाइज तो बपर खोदे मसे लोइ लाली हारि वफम से मक्सु लाली हैबनी बतां छैदा इन ओजा सिराज लासंगी सी लिलोंग द मयामना सस्पिशियस ओ मियंग अमी यंगी बा लिलोंग दगिना हारगदी हेक्ता इचान चाना बा हाइदि फतब थबसे तमदो माली से मसी जनरलाइजेशन नेन खनबी ब्रा दुगा तसेंगना खरा लयन खनबी ब्रा करे हैबनी ओजा मसी कईगुम कान दे खरा लयन सु हाइबे या दु लिलोंग द बन तौबद मयाम चटप तनर मदु का सिदि जब नुगाइना चलंगमनी लिलोंग गी बन क्राइम ले रमोय ngasi adum nai khoi awareness tawgena su khali hujik su tawnaba anjuman kawba ma su lai mohoina su tawri tawbadi ko adugi mathakta ikhoi chunga simak su khanai mayam masi karigubba khara अखोई स्पेशल लेरिबसे मसी कोखनब कईगुम खर तौरसी अदुग बन की मतंग दसु लिलोंग की बन हारगदी हेक्ता नुवाइतबा मीना चटपदा खोटपदा डिस्टर्बेंस am तौहनब खोलम तौरिब थोइ थौदोक मैम से थोक्तनब गसिम अखोई मैम चंगन सिले हलमन अखोई मैम ऑर्गेनाइजेशन की मैम सिंग तौरग तौइ गसी करीगुम म फोक थोकते नै लो हाइजनिंगी गसी याम फजन बन लोइसन की हयेंग मथंग तरकपैदि खुसु हाइबंगमद्रि को अदुबसु गसाइ अखोई खरदिन सु हाइखरे अखोई जेसी कंगु दुमा अखोई फमिननब गसी हाइखरे होरेन अथेंगबदोसु फमिनर कइनो कइनो सोल्यूशन तौरगा बनसी यारगदि हंदोपिउ हाइबा अखोई अपील तौ बन हंदोपिउ हाइबगी अपील तौगने हाइबनि ओजानि ना अदुबो याम नुवाइबा पावमदा ब्रेकिंग न्यूज अमोइना जेसी अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एमडी फारूक खान एंड एमडी सदामना हाइरिबा ngasi अहिंग नोंयाइदगी
कौगनी हैरोना तोरंबा मणिपुर की जनरल स्ट्राइक असी लाख लेबा अप्रैल के तारीख 13 हमदो चेरा वर नुमित की निमिदावरम फावबगी ओइना मसी सस्पेंड तोगरे रिवोक तोगरे लौथोखरे अदुबो तारीख 13 हमदो की निमिदावरम फावबसिदा गवर्नमेंटना मरी लेनबा डिपार्टमेंटना मतिक चाब एक्शन लोखलक्तबा तारगदी मखा ताबा खोंजंग बनबोइरो अमो बोइरो संक्शन गनी हाबी वापम पुनोर किबा लेरे याम फजब ब्रेकिंग न्यूज नि ऑन दैट गुड न्यूज ऑन दैट नोट ngasi wanadi kui manu hunagi khana nebu thamsi matang saidalo sinjargi atu ngasi ki thamsida oja SIRAJ oja Johnson namadi oja KHEIRUDDIN lengrikna thamsi mapum phan bidam to oja hum thaga chokon chari appreciate your joining masine ngasi ki manu hunagi tharom ngasi ki edition ase karam to bi khoi khan garpe agani koi mail id ri impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback ta birpe agani with that this is Raj Nongthombam signing out see you same time next time at prime time have a good night